Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doten itu babul haji. Musi babul haji ini nen syararanku kami nen mas hengka beta ba hati min man aku pergi we darah ni kamar haji ni makam haji bintel dulu. Setelah hengka besi duain aku ini bawa minta kita bawa haji supaya bisa selesaiin pergi makam empat kita ini bawa pesawin na dia bawa pesawin itu mau ni salah aku napa tahu umi فإن المؤلفين الأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة. فإنت si pasaran haji palihalan haji dalil nin wa iya wajib si kita ini painte kaptangan Allah Subhanahu wa taala kaptangan Allah Subhanahu wa taala walillahi 'ala an-nas hajjul man istata'a ilayhi sabila. Keputusan Allah Subhanahu wa taala si kita semua haji hak Allah Subhanahu wa taala tentang kita penghaji semua orang di sini man istata'a ilayhi sabila. Si memang kagak isi. Usman muallifin wal istita'atu a'zamu syuruti. Kagak isi tamanan haji syurut ini painte penghaji lagi. Wahia maksud ini painte GS penghaji dua. Milku zad wal rahila. Suwikeo maka antan so ini asikao maka milik zad lutu itu painte ganta ginastu si pengajian ini sampai pemulai wali ia painte maksudi warahil aduh sesakatan sesakaian i painte waktu si ini painte kita itu wali ini ba'da daruratil insani wa hawaijihi al-asliyah. Ili yang bikinista sebagai hukum stabistanu, ia ni darurah si baran, wahwajil asli hajat-hajatan. Painte sebagai milik lukrahilali, niya si kau puas amban kapa mistanu, bang ini painte kailangan nun si baran nun si painte anak andanu kinakan deke muni. Minister mereka bainte minister ini bainte sa lukrahilali. Because tarang sa pa mapainte gasto pengkajian yang malahat 200,000 tadi hiyo 200,000 nabasa kemo naat makaanta 200,000 wajib isi makajiin atau sa ini suwero pinayaman ini may hajat nili hajat ni painte asli ale hajat ni terasa si baran ni atau si pemilihan ni painte makaanta ni 200,000 ku itu semua nin itu isun anak ni ame itu isun anak ni 20,000 ni ame painte anak ni sa pang mag-anda tahu ni utang ni na yun GP kaalinan painte iya like kawajiban ni si makaji siya makaanta ni 200,000 ku itu makaanta 200,000 painte ni apa hajat telah sikit nagi painte masih mereka asal kaalinan wajib di sini makajiin ingin painte kemo me hajat in balen isor yo painte gak niya utang painte niya ni nambanan si anak si pamilya ganta painte 2 bulan atau 3 pagkaji lagi sebenarnya painte ginakan deh sebagai iya dapat masuliah iya kewajiban menggastos mereka anaknya deh. Dia menjadi so kata dewasa maka
anta 200.000 usba ini maghaji ni ko usmi anak ni gina tahu mau ini gina kan dan mau ini ko inte gina stur likut ni dia mencari saya iba inte maksud ba ini yang hawa isul asli ali na si ini salah me kesenduhan me mungkinai atau ini apa inte naman Messi magpabili ng bulak para dia maghaji uspa inte danan ko istilgaan niya tanto inambanan si anak kanin nga manggimi pa inte may anak sinduhin tag-anak ni 10 tag-anak ni 5 jadi bulak ni amon ni hajat hawajil asli para si may kaanakan ini si pasungan din ini pa inte bulak ni buksit tahu haji ini amon pa inte salah si amon ni kasinduhin pa inte kinaihan ومسبين ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. أمن ما لابد سي استطاعة لي سي جيس لي بان سيرين دي سبين yang haram. Bang painte paghaji na lay magkailangan si tulak sumi tinulak be atinin bang dende amon katalahan. Ang katalahan. Maksud dia painte play. Jadi memang dende lain pa inte sa magtina lain na gini ko pa inte mafhum bisarali kasi yang haram bigay sa dumain waktu ta'ala sebenarnya na pa inte mong tinigil-tigil alaman Makkah pilih Arafah Muzdalifah masih tala-tala masih dendehin magkailangan si lelang protektani painte siham amne hikar sa masih pasakit me lela atau me dumay maksud din karena Allah subhanahu wa ta'ala maksud din nido painte masalah dunia atau masalah ini nih nasabi masih kailangan painte din si sawi Ubus pasalan paghaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut si hadis si Jabir radhiyallahu anhu tersebut si hadis lay asal iliin hantang ini painte haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhab hebi bang tendo te do kasal painte patuun ini haji ten pasali si haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subi dia questel hadithin tak manamal hati itu kita itu mengasal painte binasa kusinara ina abhab kita itu leo atau kan kalau itu meorasan suwi anu tenhaja itu tenhaja itu mualif tu atau painte me importantihin me begitu yang menolak kasi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum dina katina dak tinggal ikat si dina iya pangalit katani si manasik ini hatina si haji nangkan hak menawal wong tedo ini hadis lain subai pergi ko ini kita bisa kailangan si waktu menang waktu tahap bu pandat painte waktu dulu oras do nah itu tenja bisa molif tu pergi ini terus bilai teman hadis lain فإن فأكملوا ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه taman hak ni paghaji tin paghaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kesahabatan walau iktasara al-hajj ala al-arkan al-arba'ah wal wajibat la ajza'ahu dhalik semua buat yang ini mengajak bang dambua menghajiin iktasar mararah ini si hinang painde mararah ini si hinang arkanul arba'ah hinang rukun leh di hinang ni painte lain di sini pa iktisar gitu kan ini siakan lain aja be kontento ni sinangin
wajibat arkan painte wajibat al ajza wa dalik marah ini sih mang painte iya de hinang nen wajibat tu arkan le gini pilih sih sunatan itu ko itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ini manda seperti ini nomor mana nih bang mesti bang nggak hinang tuh itu yang Nabi ini batal nih jadi pergi ini si haji wajib ini si haji rukun painte arkan ini wajibat ini sunan nah bang ne tatinggal demi sunan lagi gitu sabihin painte maka ini tinay haji tin semua wanin na doon na jago hala painte menghaji me kesunatan ne mengito painte kesunatan ne rukun hajiin paling 4 meke awut terumang ini pagbindaan rukun painte wajib الأركان 4 الإحرام الوقوف بعرفة والطواف والسعي pag-ihram painte tagna rukun al-ihram والوقوف بعرفة do pag wukuf terhamil ini pag wukufin terhamil al-wukuf بعرفة painte bang asal do teminingin al-wukuf panenggi patin na la si Arafah wa tawaf tupak tawaf ni wasai tupak sa'i pag tawaf si painte ka'bahin tupak sa'i bayna Safa wal Marwa do pasal si ihram dumay maksud si ihram inwe magsimi kadig diputele dumay ni asal painte maksud si ihram yene pag niat no o ipasok niyo si haji pag sa may puti lay balay rin painte ang manwajibat at sunan manwajibat pag si painte sa may pag pag painte niya makhiyat dumay pag sa may puti lay sunat hajiin so may painte mawajibin basta ni haji kayo ngasik ke muntaga kola cibaran tabi ini sama koi baju koi sawal iin painte mandali ngasik mang kyo asik si ihram mang kyo si painte Musdalifah us pain no magtalbiyan ni kyo nagini kyo manjali ngasik me sa ini tao kan ngasik me drip me painte short pan baju suwe ini inasik nun ini painte ko sa tawel abe anu we kayam yan awe gailai ga painte niya bisa tagalay pag sinduhin mo pinan gailai basta sabi gali sa itu kuni na pag tawalan mo pati kaniya sa bulaitan ni so hati-hati sabi kita ga lingin kita ga gebe taga salakan sabi ja kaya pag mencari ko pag dokumenta sa megpea sa ini sa megpainte item ini importante dumain taga salakan pwede si kalate ini iba ito yung ram pa ini pa asik nulit pigi sa pama umasik ko si umasik tap maka ka maka sa pama mo baju kyo to kan tapa breed pe kyo give tinay maji nun so ini aja wajib cikao dumay angkat pa ito ram dumay maksudnya sabi kyo painte mo sa may hotel ya tao kan mo dikat may tawel yung mga iyan painte rukunin 4 al-ihram al-wukuf bi'arafah at-tawaf as-sa'i asa sumitahin ang patili rukun bang labo damo man ang pagmiyaan painte hajiin ga tayma pagi rukun iyan olom ni na mong gani olom ni asal lawan haji manamal painte importante manamal mengani alon haji na di painte maglagi wal wajibat nen piye sabut itu al-ihram min al-miqat yani painte tafsil si delunian al-ihram min al-miqat pag ihram no aman miqat pag ihram aman miqat
pagtalbiyan pa ite ang mikat ban pa ite niya pumikat man boleh palay niya mikat lime si pentelut Makkah katalut Makkah subigyo tapag ihram lai si bawa ini ke menjadi pa asik rin Makkah mangito mo ihram mangito pwede maka ang niat mo ni maka kita niat mo sa pa asik ke haji atau mag-umrah tamat tu kira mo telu pwede bisa haji ko ni isang sulok dote na iyan subigyo mag-ihram man mikat pag-ihram man mikat pag-ihramin pa interrupun suy pag-ihram man mikatin ipa ito mawajibin si kedua al-wuqufu bi Arafah ila al-ghurub pa tetek mo si Arafah hapsed de ellew bangkiw sa pama mikitek kasi bangkiw sa pama si Arafah ni ellew be na gigaw manjari tahala man Arafah samantara gi pased de ellew niya may kasenduhan bang nikuhap magluwas nagi manjari yan bagi wajib subiki patetik lah si Arafah sampai pante pased elewi maka tayo usapang ni sa wama may isang 4 to isang 5 mo bunsi keo traffic katrapikan tapi tiga opi hapsing sing Arafah ali subida asa subida keo gay paluas de man ini hulu beli man pante tamanan Arafah si katelu al-mabitu lailatan nahar di Muzdalifah subay patuli si Muzdalifah elew painte pagsumbali lay bagi malam pagsumbali di pa usaan amban Arafah lay pag painte pasedep ta elew pilih sa Muzdalifah na subay painte tuli lay al-mabit at yan mabit pagtuli si Muzdalifah Umus walayali tashriq di Mina subingkeo tuli si Mina ini ayam tashriq li elew may pagtibagin pa inte elew pagtibagin ni kataliban elew li nebe samantara gi us tis bikeo pa inte tuli si Mina di ke menjadi di wa us tuli tola si Makkah pa anu dia pa derecho uso kita ni balik gaya sesuai patulihan lah si painte si Mina. Rupna ini si painte si katelule al-mubitu lailatan nahar di Muzdalifah pa patulik painte si Muzdalifah lagi begitu tapi hab Mina pergi Arafah bien us Muzdalifah us Mina. Pag usaha itu puas painte sedep eleu tu ke patulihin. Nah kami pagkajimian Syekh kami lay ano pala inano aja di tanto mag-ihtimam na kami pag kami pa luwas ang Mina ang painte Arafah pues sa Depeleo teka kami si Muzdalifah hatong isang buhay hatong isang buhay natulad dyan kami dadali si buhay natin tumuli us painit piyo na kita namugitan to hap sa iin Allahu a'lam kung sa inyo haji kami so pag sa tumuli sa po inte so asal din sa inte so asal tulilai menjadi kita usa bangke kita sal agin maka sampai sumulai kita tahu tilai na kami ini mau bisa dua PGN atau mau bisa kira pwede hunte na buhay kami magpapain na PGN na kurai tambah kami buhay katawan kami lo kali pag may kami mendue si kami dua ni kami makaji na okay ini so pergi yan first time pina kulit na iba hindi suwi hindi sa tulilay din Ubus si Kalime Ramiul Jima pagtibagli ni pwede jam roto al-Ibraus tuwadus no sukra pagtibagli iba hindi si Kalime yang wajibat si Kainem al-halqu o al-taqsim pagkeke atau pagkondakpo hindi kita lain si iyan ito tesway mas habang pa inte magkikilay lajza ako dali iyan pa inte mararahin tayo ni haji no maghinang mo pa inte niyan so ini apa lagi kasi nasunatan pa inte kung hinang tayo sa labi hap
wal farqu baina tarki rukni fil haji wa tarki wajib. Palatang di si pembedaan sini-sini maka tinggal rukun atau maka tinggal wajib. Anna tarik rukni la yasihhu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifati syar'iyyah. Sini-sini maka tinggal rukun gay tinay haji nin samantara gahinang ni bali. Gahinang ni ko painte si lawean dem syara'. Subihinang ada yang sudah binalikan. Mengita balikan na gani haji. Sa upama na painte ihram le atau kan wukuf le atau kan tawaf le gani ya. Pangi hinang yin gani haji. Ya bali. Wa tarik al-wajib sini-sini sama maka tinggal painte wajib le haji sahih wa alaihi ithmun wa damun ditarki. Haji nin sahih haji nin semua nin bang pengtuturan nih ni apa ente dusen ni dusen duk subepe yen bali subepe ma muslah dam si us painte bang pengtuturan naga sa ni apa ente tim ni kan dusen semua nih masih subepe maka muslah di painte thala mani muslah. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو الأفضل والقران والإفراد. Duk bang bayar ihram si painte gitu pasek nih si lagi si miqat ini dapat yang pakai ihram bang ini kita makale bang umrah hajjake atau akan bang telu ini nih si haji ada telu ini nih. Tamattu'in pandak-pandakanin mag-umrah kayo sadi-sadian nih untuk mag-haji kayo sadi-sadian dihan mag-umrah daw karelus magtahallul painte ko sa ubus no kemon trabaho nih halal ni sikaw kemon inus paghaptek ka painte elew waluin elew painte paghap minalay pihak mina kita pihak parang may ginap ko ihram balik ni apela si tafasil ni painte magneus mag-ihram halal ni si kemon-kemonin malaikan den ja ikay kapala yung say painte tafasil ni kita matuwe mag-umrah duk mag-haji painte sadi hinang be tapi nang sumbaya subay si waktu haji mag-umrah di waktu haji duk mag haji kyo painte kita sumbaya lasiin us kiraan atian kiranin pagsumbayaan hajiin duk umrah sumugwa nin hinang nun dan buaja pinag-asik painte koy ro kasi tantang painte maghaji at jaga ni umrah sumugwa nin niat nun umrah duk haji pinag-asik nun wal ifradin asal maghaji jadi kau dit mo umrah ni us painte niat na siya asal maghaji dit na kau si miqat sube kau mene aman telu ini mene kau telu ini sa kau painte tekan ko si Hulaifa atau kan karun manazil bagi mo kay painte miqat lay ko kami dito atau kami man Yaman kami man painte Sham yalam la painte kemoniin bang ni ko painte us na mandi sunat mandihin mag-sindisin mag-ihram na kayo labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma painu umratan mutamatti'an biha ila al-hajj atau kan mag-ifrad aja kayo atau kan mag-qiran say iya painte ihramin pag anunuin usel balikan do niat pergi asal itu pe yan maghaji magniat ke yan pi ko maghaji so ko ani pagtek ka si lugal ira sa subitin binalik niatin asa pa ino maghaji ko atau kan mag-umrah ko paino mag-umrah ko maghaji atau kan paglagumi ko
umrah induk haji iya tiang painte malik ihram malik usbainne fatamattu huwa an yuhrima bil umrati fi ashhuril hajj hati tamattu'in mag-ihram kayo mag-umrah kayo si waktu haji us wa yafrad minha us nu kemon hinang mulai hinang umrah lit aman painte pag tawaf no pag sa'i no pag keke atau pag panako as painte sa inubus biyen thumma yuhrim bil hajj min ami ubus si tahun indo bang ne painte teka lewukufi atau yaum tarwiyah lai mag-ihram na kayo para nisab painte makajiin wa alayhi damun in lam yakun min hadir al-masjid al-haram nabangi hinamten bangi hinamten ipainte pag-ihramten alayhi dam wajib si iye memusul haid wajib si membali bang do indo kanianen amban me kaapaten na ala si haram adil makke tamattu nia subike balik kambing kata begini balik niar baik tidak terus si kosongan bang paiti patin nalai gini kailangan sih balik pergi postel anu sisi free sisi ini yang Allah Subhanahu wa taala wal ifrad wa an yuhrima bil hajj min al miqat mufridan iya baita ifradin ko ita basate ta bisata reluin haji niat ni amat rutin miqat so kawan ini gero sabinin tahinang manggero yung kas tapos umrah hello so pa tika gaman Pilipinas sus pa yung ifrad na jako nag-isa man dyan pikabi ko sa mga umrah bukain na ulamain pag umrahin wajib subiduk hello man umrah hello man haji giga man dyan tika orang Pilipinas pa yung makahaji yung gero umrah ngai hatinin ininin tahinang inin wa mi'a manjar hininang si mi'a wa mi'a bagas tapos umrah hello sa pa may ako tapos umrah ko may bulan deluhin atau may 5 bulan palabi ustik ka haji napili ko niat ko na jama haji ni gini ko mo umrah so mas hapang pwede magtamutuli ka to kan ni jadi dua tarabo mo lagi wal qiran an yuhrima bihima ma'an iya tin qirani pag dobol ni pag dambuan ni painte kinang umrah do kinang haji niat tu bidaan le sebagai koro ya hantang painte mo ifrad kinang le dambuan ko istilah menghaji aja so wana niat ni basik ni lagi umrah أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها atau kan magniat daw mo umrah sa pa itu magumrah ko pi obus niat ko sa umrah ko pag sinifat niat ko umrah lo na pag nagutay kasi Makkah ya bisa mbay mo haji na hello man pagtawap ko magniat ni ko pa asik ko ini baik hajiin na yung balayin pa inte pinag asik na pinag hajiin ko ba sige ini niya sa tafasil ni sa pa mamiyahin sa pa madende pa asik hap Makkah kimat magtamatto us pag itek kasi si Makkah paitek magumrah din idelwe pigi pag us magumrah pigi makat pigi na paitek kaya makat mo tek ka haji na pagpaite sungi magtawaf tek haid ni na manjari pindahan niat nalay ni mo pag lamog ko ni haji do umrah mikini paite maghinang magtawaf magsai magpandak ko kimon ni hinang lay sampai mo biar paling ingin painte tek ka tunin painte gani magumrah haji lay ni hinang ni
naik pa itikiran kalian. Kung istilah ano be, tahwil ye, niat din sadir heu, us pagtek kalai, pindah, yan pa itikiran. واضطر المتمتع إلى هذه الصفة. واضطر المتمتع إلى هذه الصفة. Bangahim mutamattu ye, pwede doon ni umrah o hajj. Painte sa pag hinang na umrah ko hinang hajiin. Ila hadhihi sifat. Magkailangan sa hinang ni sifat ini ni, hinang ini ni. إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. مقصود لي kirani. Ini sifat kailangan dendehin, kailangan mutamattiin. Tiga atau apa? Serakum. Kirani mau tu kailangan dua jenis manusia. Bangai magtamattu ubus delo man kaus ne atau kan ni apa me trabaho sumita hinam ne ustek kane kekurangan bisi oras na kailangan ni dumay natat kailangan wajib sih suwi magtamattu suwi magkiran suwi parabuan yang umrah si haji pigi bangi pwede magtawa pilai magsai buhay ni ahin lai si Arafah pwede maghukuf ni siya na kau taon ni pwede lukuf li na kan kailangan suwi wajib suwi ni pwede pindah ni pwede hinang nilay pindah ni pagtamattu ini pwede tiran atau kan dende pun tak bisa teh lebih dende maghaid tahu di haid dia lo paghinang ni us bumang pwede ngagad pe us ni waktu pwede arabahin us ni wabugna susuwi pwede magkiran. والمفرد والقارن فعلهما واحد. أمام مفرد pwede maghaji lah jadu kiran pinaglaubeli saling bertraburin pagkitaan dan niat. Wa al qarini hadiyun dun al mufrid. Duk subir sabniya si AA ini magdo ini do ne dua lebe pinagsubayan nilai pinaglamud nilai hadi suruh yang balik dun al mufrid. Bang gero pa inte mapatun manubaliin gero mo ni manubaliin bang ahim maghaji pilih itu maghaji sa pamato kan ko maghaji tapos umrah perniaan muskil ko mo maghaji nagiri kailangan siya ako suwi manubaliin suwi mang pag ifrad suwi mang mutamatti dukiran asal suwi manubaliin na kami lumiaan pagkati kami kimat mag-ifrad ni bahasa kimat mag-ifrad ni pigi na kulang-kulang may siin lupa kan ito mag-umrah so pag-tek kalay si Mikat lai kami si Mikat na pinain minta dari doon tiga telum bisa ni halga-halga anuhin ikam dingin bali ni teman tu lagi na pag-tek kalay sab si Mina tek sa prajihin Sheikh Sulaiman us paine sa inyo paine mag-ini kami magtamattu kami atau mag-ifrad na pinain kahit magtamattu na alhamdulillah inuwas ko yan sin inuwan sin limilihatos paine basa ini paine sa paine ini basa pamilih kabingin ini kau baru limihatu si asasi kami obus dia kerja lista alim kami sadib kabingin alhamdulillah ini apa kambing kami ini apa kambing kami ini apa musim kami ويجتنب المحرم وقت إحرامه ini me peninggalan mengihrami apa itu menghaji atau umrah ini si waktu ni mengihram ni hal kusyar
pakai ke ko atau kan lagu-lagu tu saya naik 20 isam wa taqlimul adfar pakai tetep kuku wa labsul makhit in kana rajulan pa asik me semek ilahi bangkalian lella yang dede selalu sebiru tabung paite aurat gitu tabung paite ko ke sebiru awaya atau kan baju haji ya so paite bang lella gi baju tagala ite curo me maksud tagala ikin basania ini tuh basania luwid ne atau basania ini tuh maksud nen suwi game fasal masih barang suwi kita kesalahan dua isap basania tunglut nih pak Ibnu ilah itu gai hati ini sudah jakaya pengen mencari siapa mah ini nih siapa mah tahu ini nih bang nih tek kelai kan ya tek kasih mikat kan apa inte ridaku kan yang saya kutu mencari ini aja palibet kusiparanku itu endejar ini mencari suwe dia mencari nasi libe bisa meolos mencari ina libe iya paling hatian kayak hatian anu libe lo kesal lo kesal wallet segitu suwe jaga di mufassal si barang penting wa taqtiyatur ra's in kana rajulan suwe gi painte magsaru atau magkupia subi kita kurang nekok nembe wang lella di menjadi magtabong kok so yung painte may payung bu may sa ini atau akan dari sesakatan bagi rumah kain di ulama ini so may si ahin asa gigi dilarakan sampai sesakatan dan bagi painte masaan di menjadi bu me kasahabatanin mengkarku lipat pa saya itu subsidi dia may kayu masalah pa alhasil menjadi pa itu sentuni menjadi mo kayu ini wa kada yahrum ala al-muhrim qatlu sayd al-bahr qatlu sayd al-bar al-wahshi al-ma'kul jadi semenjadi si painte muhrim li taga ihram li ma patay saydul bahr saydul bar saydul bahari halal saydul bari ke me inaib takakan me pinaliliman lube sa ko me rabbit ke mo kasi me rabbit atau me asam ini apa itu me asam dia mencari kena kali kemun paite al-ma'kul matakakani pergi mau semua game matakakani us dar mencari bisa pergi wo dem ihram mencari sama me asubut video mencari ke pada ini pergi mau utara ti atau me sawi mencari ke pada ini so yung bang paite me manuk takan liru masa ki matakan lagi game mencari kena lagi mencari pada ini wadilala ali bisa nolo bisa mano ke mencari siapa malah nego si dalam anu nekeo dalam paite hudud nekeo usni ame amo palilin painte pokos no dalipa atau dalam ni ame amo palilin usni ame lupugan desa pama me hemarwahs inta takatan atau kan me pakide de payo ni lupugan de payo usta takiteno be payo pasigsu us darah hidere nage ke manjari mo pai odia dawbi ge manjari painte haram sikau wal i'anatu ala qatli gero ge manjari nawam patei semua painte dia oro ila semua liun beto ini pa nisiun bi ge painte haram si ihram mahdi painte وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ تحريم ومفسد للنسك موجب لفدية بدنه teman haji maka painte pakat ihram
al-jima' perempuan apa itu si anda menyadari atau kata perempuan si Allah membaca dari lianah mughalladun tahrim ini teman haji duk maka pegat ini nusuk maka pegat nusuk bente na kuah makan haji atau jadi mujibun li fidyati badan wajib kita semua sembali badan banggar kulit banggar rumah itu sebi iya betul insyaallah wajib dia sebi badanahi unta apa itu anu nanti sebi balik maka penusuk nih maka apa yang terawih nih us ni apa kafaran ni apa wajib ini nanti Bagaimana badanahi asal unta mujibun li fidyati badan painte magkaat pe haji ne usu pe maksud balik ustaga tagalusi bi wa amma fidyatul adha idza ghatta ra'sah aw labisa al-makhit aw ghattat al-mar'atu wajhaha aw labisat al-quffazayn aw isti'mal at-tib fayukhayyaru bayna صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. Painte pag pandak koklay pag pandak painte bulu koklay daw pag kikelay painte gaya bimintani nangi wajib sebagai tinggalan harap painte kuliri may pag tete kulit semua buanin bang tetipan kok nilai tetipan bulu kok nin atau akan kukunin ni apa inte mudarat sa mga kinuto pengen mutuhin ahim na kinuto salio ginay sa mga tekal kutuhin hekka ko isana na suy bang sa mga anhan ne magkeke na ni atello nakina si gani pa inte taga bang painte ni hajat nebe tainang nebe me sabut ni an di medina mi an bang tainang ne ni hajat ne si hajat painte daruri na gania sini so ni aja kaparane so bang tainang ne gania ini painte gania darura lai na tagarusi so haji ne okay usap tagarusi haji tagarusi edu ni atello pinapene si pinapina painte fidyatul adha idza ghatta ra'sah mapainte koknen turungan ne sarap sa pamanasan manamal ini kita kayane inate awal bisa makhit atau waktu makasikian makhit tagalai katakan terlalu ini atau tagalai itu وغطت المرأة وجهها أو كان دندهن تبتنgan الوين أو لبست القفازين atau kan makasih si tangani أو استعمل الطيب atau kan mutamu painte ويخير بين إن painte dinafsihi صيام 3 أيام مواسي terumbangi أو إطعام 6 مساكين atau kan makani miskin أو ذبح شاة atau kan membalik kambing. Wa idza qatala as-sayda khuyira baina dhabhi mithli in kana lahu mithlun min an-na'am. Bang yang makapapate sayd ini hinay painte tagakan lay ini tagakan painte pinaliliman lay suweye numbali ipamli suweye numbali ipamli Ipang nasi ini luha pe mana pergi mau pirain naama ini madu betis ni malah kau ngaji mana malu nah ien anu ko awe
Ano ko gantiin, sabi ko unta gantiin bagi ko untuk unta. Iko untuk unta ko nelo. Na bang may painte payo na kambing gantiin. Na pinagbalit-balit ipang nila painte ipang ipabait nun. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم بني إبانك ini paling itu masalah tahap gini aja kita anu gini aja kita mau pada itu ini untuk ini me payo lagi kita mau pada kalau me asam begitu di maka baik wa baina taqwim al-mithl bi mahall al-itlaq atau kan halga nih paite bang yung makapapatay sa upama unta sa upama payo na suwi unta suwi kambing na bang yung makaswa kambing halga kambing le yan paite pagaganti nun banggi painte kambing banggi halga atau banggi unta banggi halga say فيشتري به طعاما فيطعمه أوس halga nilai pembeli dikinakan أوس pamakan yang miskin لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما فإنت halga nilai tak tahu masalah itu halga nilai pembeli dikinakan us kinakan li tauzi si miskin tiap-tiap buah miskin nisfasa bang nisfasa amban painte me buas da tinggal gantang bang me buas bang me painte me tinta bang me tamar so bang painte bur damud buah miskin aku damud udah sein bang painte buru pergi burin hal bang painte mesej balik pergi bang mai tamar asal sudah tinggal gantang saya kan ini aku itu sih kitin anu ini ane salah tayin dengan ulama ini asal gantang itu au yasum an kulli it'ami au yasum an it'ami kulli miskinin yawman tata apa itu pak takdir le sa upama halga nilai painte me dahatus tabapatay nulay mukabil din da buah kambing da buah kambing le dahatus sa upama 100 riyal na 100 riyal le pamelino painte kinakan le us tawsi si amiskin atawa ara-ara anu bang piye miskin ganta mamangan ini tabelin mo sa pa madatos riyal lay painte kau tak diri bang bur da aku siin mapainte sa dia man bur tinga ganta na ara-ara anu bang piye miskin tapakan lay mau siapa mau duku miskin atau akan limi miskin atau hotel miskin na ibn wasihan artinya dia ini menjadi kemuasin tata masalah le mau pakai semua makapati payo na pagpinian ng telur ni sa panda banggi kyo beli kambing bangga isab pameli kinakan ini harga nilai us pangrung miskin bangga isab ara-ara nu yene ikan kinakan lewang pi miskin makakan ini us puasnya tiap-tiap buat miskin buat puasa tak yene tak
Oke nih. Insyaallah. Nah ini baita telu. Bang ikeo mangikeo Bali, mangiganti anu asal ginae. Makan keo bagai muasi. Duk tari ka puasa lei, ini baita ko tapain dan tapain timnya. Ini ara siapa mau 5 kilo ibuas atau kan bang 5 gantang. Bang 5 gantang bang 5 gantang baita tamar. Nabi dan buah miskin baita tinggal gantang ke. Tinggal gantang pergi tamar ini 5.000. Nah, sampu miskin mau nilai. Nah, aku itu pinosehan sampu puasa pergi kamu pati payo. Itu sampu lebih kan? Silakan. Mas moro takeri mas. Gai. Magpwede ka mataluli. Bang kamu kasih balik na gini kamu pakan, gini kamu muas. Taluli. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. Ini sinumbali inu bangke waktu matu begini apa ini sinumbali waktu matu sedih ini emang sama sinumbali apa dari kaparte bangke mati bisa sedih asal bangke waktu matu atau kiraan asal nia si kau asal sumini kau numbali hadi bangke waktu matu makira asal sumini kau numbali. Nah gantaan sinumbali inu kau gantaan si uthiyahin so bertendo te pasok ang ini ubiyahe bang painte kambing haji ini bulan kambing painte diki para kumaranan ni sebentar ini apa ini gandaan ni manggarku lipat saya ini insyaallahได้terus pasokan fa in lam yajid sama 10 ayyam 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. Nah banggi maka suai painte sinumbali mutamati atau kira ni kari ni atau mutamati banggi maka suai sinumbali kan ya painte sini koi kamilei tanah menjadi senumbasi saya kiaten binasian ni salah satu ayam fil hajj. Ilan taon? Pagputar bola. Muasi sampuhangi itu me arak-arak ne pirano kami ne elemian wasa mengarara kasih pida di sini kapulangan di sini makabeli kambing painte na muasi ini terlumbhangi lai ayam kita syirik lai ini me duk pitu mengi tapole lahan. Nih, ini saya kami dulu ya. Sudah alhamdulillah tekak Sulaiman Raja ini kurang kali situ. Sama 10 أيام 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها. Telubhang si leo penghaji le si waktu penghaji le lah si waktu pergi tapole telubhang. Duk mencari nendo nih yang bertasyrik yang telubhang Pakti painte batu ramul jimari menjadi nih wasihan lagi interluin. Oke masalah lagi. Wasabatin ila raja pituin mangita pole. Atau sama bang ibe melai medan bulan si Makkah, wasaman penghaji, wasaman painte aman kaus haji na mencari wasihan lagi interluin. Suwe sudah jalan ibe wasihan interluin. Banggi ke pusat bangsa boy banggi dai puasa tasrik lagi puas painte asal haji asal mulai nasuwi puasan si yang tasrik us pitu isi lu silakan so bang painte tinggal berlain si mana tapi nak bikin puasan kira asal us wa kada hukum man taraka wajiban aw wajibat alaihi al-fidyatu li mubasharah. Duk saya dusuk hukuman sini-sini maka tinggal wajib. Sini-sini maka tinggal wajib. Aw wajibat alaihi fidyah li mubasharah. Atau kan patut si atau kan niat fidyah. Niat fidyah
saya ada hukuman ni banggai painte banggai painte numbali banggai muasih kau ini tak sebut ya si mau painte maka mati painte me himarul wahas atau kan me payo si banggai painte numbali pangin muasih. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو آفاقي. Dukeman hadi le atau kan pagpakan le, wani wajib si kau. Kemo sino balik muli, kemo painte mangnya wajib si kau bangkeo makain ng mukhalapa, bangkeo wajib si kau sa pagpakan atau wajib si kau sa balik. Kusini kapatutan nin salidu pasalan salidu maka hinang keu haram atau kan makatinggal ke wajib ini painte hadine ni painte patut si kau ni adam ne subikeo mengganti. Ingin na painte la si ingin hinang ingin mukhalapa pandak nin kemo ring si masakinul haram kemo si pangurungan wihin bisa balik si miskin la si haram salidu asal patinala ini atau kan miskin tek kapili si haram painte enggak ada amal haji enggak ada ni amal piti atau suwi yang mencari kau hadirin dia mencari painu wajib si aku itu balik kampung nawa kau pelahat kan balik kampung wajib aku enggak ada suwi si painte si mak nah suwi itu begini ni aru membayar jaga itu membayar jaga nah si ini tahu si ini nah oke nih bala si ini pergi si painte mukallaf ini si ini mengkarat curi si ini tahu si mana si painte yang mesti si haram. ويجزي الصوم بكل مكان ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهديه ويتصدق. ويجزي الصوم بكل مكان mencari kau ini muasih intak waktu intak keluar siapa maka nia si kau si kau dah kau bayar kembali pain muasih je gini kau sudah pain sudah jalan si makan muasihan atau lasi si mina intak betul lah intak muasihan lagi mau keluar malah intak muasihan. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. Bang painte dam lahak le tiang lahak itu si ini si balik lebih kalau mutati wal qiran wal hadi atau kan binon majab maghadi jago bi menjadi kau bangkian mau umrah maka mencari kau mau kambing mau unta sebalik para karena Allah Subhanahu wa taala hadi Ustaz regalo menjadi regalo si Makkah regalo si Allah Subhanahu wa taala. Nah mencari kau mustahab sunnat si kau mangan kau santahan sinubali menghadi atau ada musukli ini painte sinubali kau mutamatti atau kiran sebagai kau painte maka akan billahi sunnat ya. So bang kafara Allah alam siapa si tahajatikun jika mencari makan bang kafara menjadi hinakan bang painte kambing nu bang mutamati atau akan kiran atau akan kambing nu atau akan unta sapi nu ini pag regalo boleh so bang painte kafara dam binain di mencari mangan
الله أعلم. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب يسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارة. هذه. ودم الواجب كيم لها واجب سكاؤ سبب نية إنام وحرام atau نية tinggal واجب يسمى دم الجبران. ألين من دم الجبران hatihan laha panapil. Paling haji lewat kuasalnya kaat nih, aku siapa panapil nih. Layak kulumin game dari mangan apa nih? Me simbaiin balik tasadaq bijami sedekah nih. Lihat nahu yajri majra al-kafarat. Pigi koin hantam kafar. Kafarat jika menjadi mangan kafar. Nah, gue kami kafarat yamin bainti kafarat. Ini kafarat. Jika menjadi mangan bainti kafarat. Wa syurut tawaf mutlaqan an-niyyah wal ibtida'u bihi min al-hajar. Pasti di sini tawaf syurut tawaf ko pa ini an-niyyah. Niat. Wal ibtida'u bihi min al-hajar. Duk magtagna kayo man Hajar al-Aswad. Iba ito paghitungan man Hajar al-Aswad. Duk pasalan ail surau ko taga ail. Si bang madhab Hanafiyah sa ail ni pa hindi yung makaini sa magamin. Sa kayo magtawag ni ail we. Na si madahib. So yung sunat pa yun makailin. Sunat pa yun makailin. So si madahib sa wajib pa yun makailin. Na ikarasullay na pagailan si painte bi haram ni tarulay na pagailan painte kalau ko na magkawin ngayon na painte ngayon kita magniat duk magtag na pan Hajar al-Aswad wa yusannu lahu an yastalimahu wa yuqabbilahu fa in lam yastati ashara ilayh duk sunnah suwi painte anu ne antaran istalim wa yuqabbila uluk ni Hajar al-Aswad bang tagis ni bang painte gamay sa maso bang ni hekkan ni ala ya gani ko itu sa muni pa tabitan si duwe lagi ni mati ko jamo ka antan mo gede be sunna bang ini ta bang ini pa ni taatan bang ini ta uluk ni taatan bang ini taatan na tinolong heda wa yaqulu inda dhalik bismillah Allahu akbar bang ni painte tolok ni bismillah Allahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi 'ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaman bi du'a. So ini masnunat al-jad. Labi. Wa yaj'al al-bayt an yasari. Dukinan ni painte bait li aman bi bangan ni. Sa meron bi bangan karena sobnya maksud sam. Bisa dicugi kata Tuhan no. Bisa lo kau ni nangai nang bisa pergi mencari apa painte pasampang. ويكمل الأشواط السبعة دو كومبليتوني بايتي بيتو لبوتلي بايتي اللوميان سينار هجا بايتي هجي كوستل مختصر سماري هجا وسيتو كوستل مقتنع بالك يوم الطواف بيجي وقت جتك كتر كتك كسي مكة مطاف بين نا تنافس النويس وين تو سيتو مين طوافين ويكمل الأشواط السبعة دو كومبليتوني بايتي بيتو ini libutli bangsa upama si kaenem pergi dia di lugar itu GP takut nyata hajarin us polos na itu pani uzahma gini gurung bahaya si makam Ibrahim drecen na gupi paling teman painte paksaihan lagi mau kalau mau enem mesin wajib sih sebagai nau paling itu asal sebagai painte lah saya tangga Hajar al-Aswad di palihan sudah itu وأن يتطهر من الحدث والخبث. دك سوي مقصود سيابان حدث. دك خبث من كم لمي ساري بتأكيد atau kan kita hiti ko cuma batal si air. Ini no bisun itu situ. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. Sampai muallif tadi itu wajib pa ini pag si tawaf li
pagtawaf lay subi kita kail subi ke mon hinang mo si duel ini po sa tawaf lu ni ke magsai lu ni ke ukuf bi arafah lu ni ke mon hinang lay magtiwak lay na sunnat aja waktu kita kail siya mong yun ke mag-ail ni sunnat aja siya mong point si tawaf lay sa subi ko point kita kail وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. Sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pag tawaf si Ka'bahin sembahyang. Semua ini hinala Allah Subhanahu wa taala lah ini paghitung mencari kau si sawit mencari kau kita itu sawit ini pente perbedaan yang sembahyang. So balik sembahyang pergi ke masjid sunat pakai puasa si masjid sunat sebagai nambah 2 rakaat. So si Makkah masuk natin sebagai itu gejo menjadi hew mian tekano tak nabi gotek kalai mungkin kono nambah 2 kursi menteri yo tahu lah asal sinarain tahiyatul masjid nih sebagai pete waktu offline. Usus itu tinafsil sebagai nama وسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. Duk طواف القدوم لي تكنا طواف hinamno tekasi Makkah sebagai paine yattabi sebagai ini pagpawa bahahin deh iyan painte sinun natin so bang may tawaf balik enggak nah salah sebelum bisa do tawaf wada nih sampai mau pole masih pe mau itu enggak ini anu enggak ada sinun natin kita tak tawaf kurung tak jotek kah iyan painte masuk natin painte pinabuat bahwa kanawani terus bahwa dibang iyan painte tidak benar. وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. Duk sebagai sunnah tusab sebagai magalis tu si telu libut. Tentang telu libut amat tahu kurung sebagai magalis tu. Terus paling nanti si dua lagi. Wa kullu tawafin siwa hada la yusannu fihi ramlun wala ittiba. Dukemon di tawaf sadia man tawaf kurung ni gani sunnat gene sunnat magalis tu lay telu libut lagi ni sunnat lain so magalis tu du gene sunnat lain mo lain iba inte pasalan tawaf pasalan sa'i ini surut sa'i an-niyah magniyat maksai nakif wa takmilu sab'a duk subay kompleto no kapitu wal ibtida' min as-safa duk subay magtagna ang safa kaya Allah Subhanahu wa ta'ala magtagna ang safa inna as-safa wal marwa min sha'airihi magtagna ang safa kaya niya rusulat ente katawang rusulat safa wal marwa itu magtagna. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. مسنات سوي آهن si waktu magtawaf si waktu magsay may kadwa magsayahan diyan kan so gino may kadwa gimana dari may mapatay may sangin gimana dari mapatay hinay pala takakan gimana dari kakan gimana dari mapatay no dum gimana dari may magtibing kayo lai may magsipak kayo enggak itu bisa dawin kayo gimana dari pinte ini daw iro pinte man hadis lagi atinin haram ini anu nih mulia gimana dari dumay ko melahat sin duwe gimana dari ini kawayan lai
فقال ابن العباس إلا الإدخار يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. Melainkan Ibn Abbas kayu idkhar, ini kayu idkhar alih mencari nendo bagi osal kami paling de osal paling de me ahit si kalau ande si kumpulan kayu mia nah itu mencari mungkin kayu sin dua ia mencari bisa paling de me kayu mengelai sedikit de me kau ya uya ni ame nune begini wala tukhtala syauku paling de la tukhtala syauku mencari bilet mereka yang mengusap si kalangan asal maka mudarat di sini anak mencari ini. Nah, saya do si Madinah ini. Waqal al-Madinah tu haramun ma baina aidin ila thawr. Paintein sebut hadis ilmiah kalau dia Makkah dia masih haram lagi di sini. Niat ukudut nih magandung le duk painte si Madinah saya itu si Madinah saya itu si painte elit air atau thawb elit air atau thawb giru mencari saya itu horman giru ke mencari magandung me kata me kemu pada pas jadi diki painte si Makkah nama anu ini be aman milkatin nih suwe bagi asal harap si Makkah ini apa ini lain nih saat ini yang hukuman yang masih lain sedih. Memang hadis bisa tersebut ni apa ini taluk ni si haji. Paine wakal khamsun min ad-dawab kulluhunna fasid yuqtalna fil halli wal haram al-ghurab wal hid'ah wal ghurab والأقرب والفأرة والكلب العقيم. Ini atellu ni lima hinaib laat menjadi pinapate atau si pinapate yuktal pinapate iba ini saling si hil si luas painte haram atau ada pun haram le dan haram le ini me hinat mian al-ghurab huwa wal hid'ah hid'ahin pues tal belle sih dikit-dikit mon belle anu besar gitu al-wasam wal aqrab duk masih kala wal fa'ra duk bainte melek wal kalb al-aqul asu anu minil iya bainte amban mulakhas bainte amalul hajj li us pasal pengwukuf si Arafah bangkide mengwukuf eleu subai agarante se debeleu ini be meki jadi polos se debeleu subai semua bangsa kita yen anu meki tapi hap me Arab bang di sana lagi kalau salah tapi jika berdali us painte apa musdali pada kau duk sumian tamanan painte anu ni hukum biarafahin dia bawa fajar bang taman bawa fajar pagukufin bang petabut nu dia bawa fajar si Arafah mana yang tabut haji itu sabu mati kebetulan aman Riyadh keo si Makkah keo bisa mukdu nah Arab keo pagtabut no tek keo si Arab mata me se telu na manani makau keo us mikir ka benta us dali pa na wang keo tek si Arab ko ni pajarin na hatinin torbal ke ba ita ito dari mulai balik masabi bang sinipat painte haji aman painte miqat keo aman miqat kadhad keo miqatin us pang keo masih pagtawaf no ni ape kabe masail ni pasalan ni painte pag haji umrali bang
bang kita mag-ifrad, bang kita mag-kiran, bang suwe kita magsa'i balik puas painte puas tawaful ifadali kita naik tawaful qudum kita tang tahiyatul masjid us painte palihali dikit kung usap pa magkiran atau kan mag-ifrad palihali dikit na bang us magtawaf qudum lagi tapag sa'i kayo daw din pagi importante kung usap pa maaay magkiran atau kan ifrad painte paglagawin ni hajiin umrah atau kan haji dito na wajib siya mangitik kasi Makkah tagmatang hinang tawaful qudum iru pusgaan na wangi magtawaf wangi magsai puas aman tawaful qudum balay ni sa ini itu sa inin puas tawaful ifada wangi us magrami wangi us magrami us painte arah puas painte pagukuf si Arafah puas Muzdalifah us painte usi dibag tag natibagin doon po tinibagin usap Makkah pag ni painte makatawaful ifada lai na marahin si Ini magsay. yung magsay Yung magsay na mo. na pa yung alungan niya nagtiro na nag-insin na nagdyan kulukol na lang sa buwan niyo na sa pilihan sa mga